Ia o te loa tele ia launga leita iau. Amene. Amene. Ia o te momoa no whatalofa whaftai le atua o no leia manoa. O te whaftai fo i le sunga whawhengai a sepi. Ia mawhatui a soi. O no le leia manoa matango fie. Ia ewi lamba o le fufanga le tatu e kale sia e wha. Ia pe o na mawela manoa matu te whea sia ia. But there's an honor, as a great opportunity for me to stand before you. Se avanoa le lei, o te whataalofa atu fo'i, i le nei tai au i sunga i whawhengainga, lango, the assistant pastor, elders, deacons, ia mautou whatua, ia e te nane ia le loa le kalesia. Ma losi le kalesia, ia le au talavou, le aonga sa, ia nei te mama, nei te nā matua, peo faith ma, ia malesi vaenga lea, amene. Faith ma te tupulanga le lei alo nuinga la, le au ma te matua fo ne taimi, via le tua fatalo fatua ia te oe, i le tuafo Yesu, amene. Amene. O se fatalo fapito fo i mo oe, ia te awhapea e te le sila fia au, ia I don't have to introduce myself. I believe, o i nei o tau, where I came, e a mata ia le lotu i Papakura, and I believe it's a blessing for me to come back. Amene. Tā ua i e tau le nei tai au. Te mena o fo i ai te le whaalongo le upo le tua. Te mena o tau i ate o e le ai se mea e pito sili ona tā ua. That you confirmed the call of God in you. Lai se mea sili, pe ai alu i le aso le nei lo fale. You know exactly the confirmation that God is giving to you. Wa iloa. Wa vala awa e le atua. Amene. Amene. Si le lo wa au matatalo i le atua fai ei whaafitai i lau vala au. Amene. Ele aia se se tato le isau luma, lo no inga la tato uman vala au i le atua. Amene. Amene. As I said, ai alu i le aso le nei wa ei loa ma mauti loa. Ua vala au le atua i ate oe. That's beautiful. Amene. O le nei foi tai au ma le nei aso. Ia. To e lima sfulua ia alena fai mai ia le sunga whawhenga salpo le lua, ia wa umar tatu sau nei. Ia la lai li teitai al taimi. O le aso le nei, o te tali tonu, wa e tali atu i le vala au le atua i ate oe. Now you stand before God. Mai tui lumo le atua, mai whape atu. Le atua. Whawhetai i lau vala au i ate au. O te manatu foi. E iei le teimi. Pei le te mawhau. Pe te manatu foi le vala au. Le na vala au e le atua e ate oe. Pei a ua e vave lai kiki ea. Amene. Taru si e leise la ngona whapena i ate oe le aso le nei. Maybe o e fasili i lo mawhau. Did God really call me? Wala au mo i ele tua i ate au. O e mawhau foi. How I'm going to do it. Pe ngā foi ke ngofo ma e mawhau fo lele. Am I able to do it? Am I fine? I believe there are many questions that you ask yourself. I raise a message that the confirmation de le tua i ate oe. Wai alu i le aso le nei. Wai lo walau le tua. Amene. Because in the Bible, it tuspa ia. Te le ia mano noa i o tangata. Na wala au i le tua. A esu foi la kokati. Ia lena e whaalongo nei tai au i le walawina. E amale tō whinga o e sau mai a kopo. Amen. E se foi whainga e sau la kou ia.
I le tali atu, I le balao le tua. But we're going to listen to the Bible, tatu whaalongo I le fionga le tua. Le la whaitawina I le tusi lea. E tau mai e te oe, o le nā tura whaalitangata. E ai teimi e te langona, e ai teimi e te whaalongo ai. E voi teimi e o mai e te oe. Ia manatu, e te mawhauwhau po le whinangalo le tua. Amene. Amene. Le la whaitawina I le tusi lea. Tusi momoa a FAAMASINO I lona tau peono le whaiposulu lima. Whaalongo le leia le whaipu lea. Ona whaapea tuai lea o ia ia te ia. E, lea li ie. O te lawe ina isara eluinia. Whauta mai, ua tō pito ona whaatau waa o lo a inga I manase. O a ufoi, o lea o pito I titi le a inga o lo tamā. O ai le tangata le tau tala I po le tanoa mai tu spaya. It's Gideon. Ina ua wala au le tua Gideona e alu e whaasao mai le nuu mai amitiana. This is what he said. E le tō pito e ona whaatau waa au. I le a inga o manase. Po le tribe ngai sa wai e Gideona. Whai mai leo Gideona. E o fo ia te au. E pito si le ana lai titi au le matu a inga. And somehow, this guy, this man, ua filfilia le tua. Can't appoint him. Ua filfilia le tua. A whamela na tala. Le tua. O au o le tamai titi. Le lopo e nofo manitai au le nei whai atu I le wala au le tua I atu oi. Ai te mawhauwhau. E te lai titi. Amene. Ke le o ka ngaka whai mai. O le mea ngai whai e lau vaenga le la. O au. Au ke lai titi. Amene. O le si rata ngata. A wala au le tua e whai mai e lai titi. Ai a whai mea le lololangi. Ia umabatua. Makua makau kia mea ngaka ngai whai. Amene. But this is the calling of God. Let's have a look at tato whaalongo I lesi whai ipulea. EREMIA, I lona tau mua whai peono. O nā au whai atu ai lea, a we lea li ia I owa. Whaauta, o te le iloa o na tautala, a wā o au o le tama iti iti. Ia, le lopo o tofi atu oi whamai, pasta. Se o au whale le leila o ngangu. O au pe whale kaukalau, ke le kaukalau, ke ngofongo. A tala na EREMIA le whamai. Whamai, e le leisa o tautala. A le foi koe kaukala EREMIA I whai mai o ia o le tangata lai titi. EZEKIELU e lua, whai peono. O oe nā foi, lea tali I o tangata, awa e te whewhe ia te ilatou, awa foi e te whewhe ia latou upu, e ui ina ua o tou iai ma e o fau vale, ma mea matuitui ma o tou no nofo ma akarawa, awa e te whewhe ia latou upu, awa foi e te matau I o latou mata, e ui lava o le a inga fau vale I latou. Amene. O le kala lea te maloa lea. Whamai e tala EZEKIELU. Whamai le tua awa I ke whewhe I tala tangata. Te loa, isi te mea wala au le tua e te oe. Ai ke mawhauwhau I kala kangaka I ala whai a oe. Amene. Lesi mea le whamai le tua awa I ke mawhauwhau fua I fōlinga o tangata. Amene. Ngā e sau lea, a leilo mawhauwhau. Ki kiro mangila o kamalai haa. Kusanga e loa lea o le wala awa lea tua wai aki oe. A lea ke mawhauwhau I kala kangaka. E ke mawhauwhau I le vaai kangaka. E ke kua kulai I. E ke loa le lea le kangaka ngai kilo mai a oe. But somehow, kasi le bae ngai ke loa ai. Ma wha lufi sasi. I lau au nanga I le tua. Or maybe, o ngai ke lala mai le tae au le nei. O I loa wala au e le tua, ia ai ke whapea. E ai, ngā lango o la kuruma. O ngō kalango mai whai whai au ia kia. Ia, pe ngāla whai anga o laku, ia wau loa. Iu whaso solo whai anga makua. Pe te manatu foi, I le tae au le nei. E le aise mea e whaingatai le tua. Pe te manatu foi e whaau pengaina o e le tua. The theme is, po le matua I le tae, e le makua le makua. Ngā le introduction o walaku. But the theme is, knowing that you are called by God. Knowing that you are called by God.
I lo le lei. Ua filifilia oe le atua. Amene. Fai tangata nai tiro so. Filifilia hau le atua. Fai ai. Ua filifilia hau le atua. Koe whasanga le siku. Ua filifilia hau le atua. Fai whatasi ia. Ua filifilia hau le atua. Knowing that you are called by God. Le la tatu titilo i le tala tuspaia. Le la faitawina ia le IOANE 15 au le foi pos fuluono. Wa le fifilia au e oto. A ua fifilia oto wea. Wa oto ina atu foi oto i oto wo. Ma i oto fua mai ni fua. Ma i atu mau oto fua. Ina ia foi ina atu i ate oto ele tama me umalama tau te ole atu ai. I lo uingoa. Amene. Ai te tilo la me vavai. This is Jesus. O le tala lea Yesu famai. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. That will be last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Ma Yesu ia te oe tāna. Vai e ke lei whiwhiri au. I chose you. I chose you. Mo o whiwhiria oe. Amene. Wa filifili tātou e le atua whamai le tātou te o, ia fua mai ni fua e tu mau. Then the Father will give you whatever you ask in the name of Jesus. So knowing that you are called by God, in other words, knowing you have been chosen and appointed by Jesus. O Yesu lang whai mai I. A wātou te lei whiwhiri hao. You did not choose me, but I chose you. Wa o whiwhiria o tau. Amene. Lono winga. E te nofo li tai aole nei. Ua iloa. Ua whiwhiri oe le atua. Then you know. O le mela lea pe ia se. O se mangaku ngā mai e le akua. Ina ua uwaba ai mau titilo I le upu lea Yesu, I chose you. O lono winga, e kau mai ia ke au. God accepted me. No matter what, God accepted me. Mukaria hau le kua. He accepted me. Kusa, po le hale la ngona, po le hale tangata, e ke iai, te lo foi, po le hale ke leo lo poko. Po le ale la ikiki o lo poko. God accepted you. Mukalia oe le kua. Amene. Whaile tangata nai te losu. Kalia o le kua. Le poko ke lenga ia ke oe. Po le poko la ikiki. Po oe se kama ikiki. Amene. Pe le leila kua kala kulou. Amene. Ua talia oe ele atua. O la le si me ke popole ai kilo kangaka. You are accepted by God. Makalia oe le tua. Le la se si me ke koi pole ai. Ua talia oe le tua. Aisia, I loa le lei le tua. O oe ma whainga e whaia. Amene. Amene. Ele whai mai le tua. Sorry, well e sawi ai. So I appointed you. No. Jesus said, you did not choose me, I chose you. O whiwhilia o tau. Amene. Pole hala le mea ngai e ke oe. O ke mangao ia e loa le mele. Whatever. What understanding, what knowledge. Po le hale whai longa ia ki oe. Po le hale ngā luenga ngai ia ki oe. Po le hale mawhai ngai ki oe. The strength that you have, God accepted you. Makua I kari kongu ale kua ia ki oe. E ke mawhai ha. Amene. Whakai le tua. E ke ngofo mai le tae le nei. Le foi ke vava ai mai. E le ai ia se tangata. E le uiloa le tua. But I thank God that He accepted me. Kalia le kua. But you know what? Inga wakalia o le tua. O le ala le tua inga tangata na ia te iai. Whai e leo ako koa. Ale ngai whaalongo I le tauranga kai au. E pama ia. E wha atoa. E le atua. Whai ke leo mahalosi kele. Ia ngai ke katuango le kua mai le mahalosi ia ke oe. Amene.
Afa pe le mo fai pe le kelinge o kala fai pe aku nung ngaka ele ia skaka nga fanga mo lo lange kelang kala amen nga mai le tua I thank God because o I tatonga luenga lea and I learn a lot au ke ia lu fai nga luenga I Papakura ke loa ma fai ngo fai aku fo le ile planting o le loku I believe I've learned probably 80% from Otahuhu. O ko finga ma mea balawai. This is not posting. But I tell you what, I think lemon mau ya sung asepi. I almost o kiki ale se mea ele kuaya o sepi. When Sepi asked me, kadi le kua, that's okay. Yeah, that's okay. Ask me if I EREMIA, kai EREMIA, okay, kadi I work full time. I le kaimilanga. I look after the youth. I lau fai pese. Prayer ministry, evangelism. Ke lau isi mea. But at the same time, this is what I believe. O le ale mea ua ia kiao, e mawhai e le kua ngā whao ngā au. E mawhai e le kua ngā whao ngā au. E ei kei mi sata no mai sepi e kiao isi mea. And I said to him, ali e lau sunga, I think I had enough on my plate. I le kilo man ngā luenga le kua. Because this o le manga e o longa lue. Ai umaifo. Fie le tua pati mai au le tua ia te oi. And I'm not saying, because I'm not 100%. Never. But I believe God can strengthen me. Ma mai le kua I le malosi. E fai e ngā luenga le tua. A ola e na fia le tua ia te oi. E le kau fai ngia campaign. Be kia fai au pele hai. Amen. Langa oisi kei mi fo le pe o campaign pe fai au pele hai. No. When God is happy with you, He accepted you, no matter what. Peke lai kiki ba ye. O le ale age ke loa ka ka wainga fa nga ele kuat ka. What's your age? Fasili des ka nga. Wa makua le ale age nga ele fasili e po le ale age ke loa. If you look at it, Joseph, I look at it in the Bible. Joseph was selected or called by penga o I ko kongu ma vea ma pale mea I le 17 years old. Sufiku ko sanga. Lesi ka nga e kalngoi tu pa Samuelu. He was called when he was 11 years. Sukas, oila le feel like kiki coming 11 years, God called him. Amen. David, he's the youngest of the brothers. Amen. Or kanga like kiki or also. Amen. Amen. Le foi kalangoa. Josiah, le tupula Josiah, how old was he? Na filfili ele tua. Eise baluta usanga I. Is anybody 80 years old? Who's 80 years old here? E se balu tau sanga. Kids? Ia kulunga le balu tau sanga lea. Can you stand up? Ia, o le age lea. Nga kupu e Josiah. Bai la iai. Amen. La me ki fia la kiki ai. Makua lor kaiming ai. Amen. He was 80 years old. Le kalangoa. Timothy. O le atari fa le nganga. O Paulo, the Bible say he was 25. 25 years old. And someone in the Bible, for my tala le tua, ai ke lei whangau mai. Ua o filifilia oi. You know, some of us, e ke ngofo le kai aungi, God already called you. Ua pala au le koe ke oi. Talanga tuspaia. For my EREMIA, ai te lei ai le manava o lotina, I appointed you. I already knew you. I accepted you. Bokari oi. Amen. E alu la kahangi. O se whamari au ngā mo oi. Amen. Wailo, I believe whoever God called, He knew all about you. Wailo le leia. Penga ngā ngiau mea. E loa le tua me ngā. But He called you. O whala awa i la tua. Amen.
Peke mangaku fo ilele se whakawao ia ki oe. Peke sau i se ainga e ke mangaku ile wa aia tangata. God called you. But au lea koe ki oe. Leisi si mesiri. He knew all about us. Wasila fia lele i lea kua. So just obey and go and let God do the rest. Ye uskai ma fatino le vala au le tua ia ki oe. Leave the rest. O le rest nga langa i loe le kua. E ke le mawhaia. O le rest nga e whakingo mai le kua. Amen. Just obey and go as you are. As you are. As you are. E ke lo le leia, i lo le leia le tua. As you are, God called you. Obey and go. And leave the rest to the God, to the Lord to do it. Kuso le mea ngai whaia le tua. ESOTO e tolu whai pasukasi. Let's have a look at the Bible. Ona whai atu leo Mose le atua, o ai ea o nei, o te alu atu ai a Farao, ma au mai al whanaunga Israelu mai ai kopito. Amen. Leave the rest to the God, to the Lord. ESOTO e wha, whai poe, mo mua e wha. Ona tali atu ai leo Mose, ua whape atu whauta. La tau te le talia mai au, la tau te le whaalongo mai fo i la upu. A wā o le awhai mai i la tau, e le I whaali mai le atua i a te oe. Amen. Whamai le kala le atua, i a Mose. Le mea ngai lo lima. What's that in your hand? Fesiri le atua i a Mose, le mea ngai lo lima. What's that? O fesiri, whamake le iloa e le akua, o le le mea le lima Mose. But God asked, what's that in your hand? Le mea ngai lo lima. Come as you are. I loa le leia e le tua. Le mea ngai ati oe. Amene. Po le ale I kua inga ka ngaka ke iai. O te mana i loa. Loa le leia oe le tua. Amene. Peke au le lei loa le leia oe le tua. Peke au le lei siri e loa le leia oe le tua. Lei ma se mea lei loa le tua. Whamane tala Mose I le tua. O le toto. O le toto. O le koko ia lenga whaonga e Mose. I langa ngā ruenga leo ai mamoe. And I believe, I le kaimi lenga, e whasosangi le koko o le ia Mose. Would be a weapon. I le kaimi o sofa ia I e mangu ia mamoe. Whaonga le Mose. And I believe, the staff sa avea fo I mamea. E ko ai fo lele pe faso solo ngamakua. E o ngala ko. But God said to Moses, Moses, tongi lalo to ona. Tongi lalo to ona. Lale mea na tupu ina ua tongi e Mose to le lalo. That was a miracle. Pamai ua sui le to e le ngata. Pamai lo tala le tua. Moses, no, go. E liu ngaka mai koko. Ai alu la ko Moses. E pamai le, no, come. Tango e piki lunga e uli si o le ngata. O nga koe foi leo le to. Amen. La se mea lo tau mai ate oe. Staff is important. Por to e taua. Ai au ki whalangolango le koko. Whalangolango I le atua. It's important. But don't rely on the staff. Rely on God. Tau mai e ki oe. E au ngāri koko. Ai whamoi le atua. Le se meo I ate oe. Poto, taleni, pese, ka ingo meia, ma ngai al kalengi, ai whamoi le atua. Rely on God. Amene. Lua, la foi lalo toto. Ngai lo lima, o na whaia le atua, o le wawenga. E loa, e langa le kupu wawenga, ai ki whamoi ari ngā meke ua. Hongi lalo. Release it, let it go. God can see it.
ai la fo la lu ko nga amen me ngai le ngi ba venga nga ki falua ia ki nga wa fonga wa nga ko nga ki falua ia mo oi ki ilalo fa mo le tua amen fai le tua va venga tolu fai le tua va venga I mea o ia te oi le me ngai lo rima le me ngai te oi God can change into miracle fai le kua va venga po le ase me titi o ia te oi e fai a Yesu. Amen. Ke lo e no o fai tau. O mantuai le mele na fai a Yesu le va venga na fafanga ai ia le motu tangata. O ame sa fai le va venga. Only 2 fish and a few bread. Se fulu. 5. Ia. O ka ngaka inga fangai. Fisili Yesu le ase me mai ngale lua ia. Mafalawa e 5. That's all. But Jesus turned into miracle. Ia le tala tuspa ia. Na fafanga ai le motu tangata. Fa. O le mea ngai lo 5. Ia faali ai le matautia o le atua. Amene. Amene. Awa ke mga ku whakauwaa I le mea ngai ake oe. Pato le mea ngai ake oe. Ia faali ai le matautia o le atua. Amene. Awa ke mga ku fodele se longa kele peke le se ka vale ke wherua ai. Pe maua sa train fa pe o so le maka ukia le kua. No. Le ale me la kiki ngai ake oe. Faali ai le matautia o le kua. Only the staff. Marko ko ale ngai amose. He threw it on the ground. Ba venga ai wa liungata. Ya. O ko mose. Ele la se me la solai. O va venga o fai ele tua le matautia o le tua. Amen. Okay. Is that not enough? Walavanga. Sorry. Fakasi furu 5 minggu ke kalung falanga. Okay, let's continue. Mulmuli lao ke ma fa umaya se fa malosi motado. Some of the aspect of God's calling in our life. Ngisi vaenga ka ua e ke loai le vala au le tua. Mar ka ua le vala au le tua. Le la fetawina I tusile. Galuenga lufuono fai pasulima masulono. Ona o fai atu lea. Lea li ie, o ai e oe. Ona fetalai mai ai lea o ia. O a o Yesu wa e sa wa ai. Ai tula ia I lunga o vai. A wa o le mea lea o te faali atu ai au ia te oe. Ia to fia oe fai mau o na mamoli mau. I mea uma ua e va ai. A toa ma mea e toe faali ai au ia te oe. Mene. Ai fa ngau bai ke sabali ai ki ngaluenga le ku e ke le ka ko ko fa ngaluenga le tua. Amen. Fa mai tala tu spaia ai na foi puna fa mai Yesu ya Paulo I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have of me and what I will show you. Mea wa eva ai ia kiao. Ma mea fa ai loa pe au fa hadi aku ia ki oe. Te loa el bala au le tua ia ki oe. I believe o ngai ia ki oe le koko. There's something that you have. But there are things you don't have. Only when Jesus shows you. Fa ai loa mea ngā pe a fa hadi atu e Yesu. Number 1 aspect mo mua o le bala au le tua. It's all about revelation. Ma ngai e o lo pengo fa ko lele. Wa mo ki ngoi le aso ngai mar kai hang ei. Mo fala o le tua. Revelation o se falinga fa mar kala Yesu I have appeared. Wo fa ali aku ya ki I have appeared to you. Amen. Ma ngai e wa e lo. A mai le tua ya tau. Fa ali mai le ku ya tau. Amen. Ke lola e ba ai el menga kasi nga me polele le adualis ka mai se longa fa ali mai le tua. But I want you to understand. Ke le yo me ma fa ali le tua ia te oe. Pe ke manga ku Yesu fa alinga ia ke oe. Ngai lo le mai mau ki ngoa ole bala le tua. Sometimes it will come through prophecy. O se pelo fekanga.
I believe lo paki lengo fo mai. We went to Whangarei. O le mantua le tau sanga. And one of the speaker prophesied there will be one day I'll become another leader in South Auckland. O South Auckland la, pa pea wia Otahuhu, ia malmenga ngai au ke le loa. E le ento South Auckland ngai, le la ke ia ke ngai. True prophecy. Amen. E ke loa e ai le menga prophesy ele ko e anga ke ngofo ke fa pea se ma kwa faali ma ya Yesu ya. No, through prophecy. Revelation. Amen. Through the scripture. E kalangoa ako le whaiwhai au ia ki oe. But you know that he read that. Kalangoa ako le kuspa ia ki oe. Amen. Revelation le ngake lea through the man of God. Whaali atu le tua e oe ala atu ile te ngato le tua. Amen. E ke kani ei lea e iloa. E ke iloa le lei. E leo le kalangoa ako le whaiwhai au ia ki oe. But through the man of God nga e iloa le wala au le. For my Yesu, I have appeared to you. O whaali aku ia ki oe. Vision. Ia po se whaalinga. Po se whaainga mamau. Ia po se miki foi. Au ki ai kelenga ngai miki le whapeu whaali le tu e ki oe. Amen. The principle of revelation is that Jesus has made himself known to you. Jesus has made himself known to you. But you know, Revelation sometimes, when you come receive, o ke longa o le simele ke loai o le musumusunga le akua ia ke oe. The soft voice that is whispering to you. Sometime revelation will come through ele musumusuma ia le nganga ia ke oe. Don't ignore it, because e mawhainga I loa inga. Ngai kua le ngā, awa I loa, o lea nganga o lea kua le musu, sau kalia Yesu. Revelation. Amen. Number two, aspect number two, to appoint you for a mission. Ia, e lenga ruenga ngā lenga point oe. E le whapea, manga ia le leipo, a vea oe, makoi inga, a vea oe, mati akono, a vea mwhaiwhi au. No, it's not just a leipo. For a mission. Ya, mga iya lenga ko fa ba yala matanga o le tato commission la so nei. Nga ka ko fa longo ai nga fai ka winga I le great commission. Mai to wo e fai no o mala maso. Papa ti shot. O le vala winga ka ko. It's for the mission. It's for the mission. O se fa linga ia o e te lo ai o filifilia oi. The principle of appointed is that Jesus wants us to give a road. Kusa, e ele mele mga ole kua e mai ki oi. Is the road. O le road, o lo kiu ke fai, o lau makawhai oi e ka kaunga fai. Amene. E le kaunga kofia, o le whaonga sa. Ai le fai le road la whaonga sa. Amene. Amene. O le road, po le menga, o le mission lenga bako le kua, ma batu e Yesu ia ki oi. Fa mai Yesu i auto wo, ia fua mai ni fua. Ia, o ke loa lenga I whalonga ngi tau. The endless, po le filifilia o se au kau. Po ngi fika kau. E lua mea, the final list is to give the rank and the role. Ngau kau e sepi le mea leanga gei. Oh, the rank, it's not about the rank. Yes, it's not about the rank. But you know the rank, it comes with the responsibility. Senior pastor, o le regular senior pastor. O le role la kaua, e ka kaunga whakaungu. Ia le kiuke o le senior pastor. It's more like the position, po le almelo kofia e ave maki akongu. That's a rank. Po I ngā leo walau I ngai o e le tua.
ai ka kaulanga e loa, whakaungu the mission. The mission na vaku le kua. Tolu, the heart of the mission. Ke lor kala Yesu, ko whekau fo ipunga, whabalmole asulima matsulono. Ona au whai atu lea, lea li ie, oi e oi, ona whetalai mai ai lea oia, o a o Yesu o e sa wā iai. Ai tula ia I lunga o vai, a wā o le mea lea ua whaali ai au ia te oi, ia tō whia oe whai ma au auna, ma moli mau I mea uma, ua e wa aia. A toa ma mea, o te toe whaali atu ai ia te oi. You know, the heart of mission is a servanthood. O lo fatu lea, o lo loto lea. E te au auna, e pei ole, e te ngalue, e pei o se au auna. E leo o se au auna, but e pei o se au auna. The servanthood. E lo iska ka ia e makua ang ka I le wala e le tua. Ke le ngalue pei o le au auna. Langa lefa mai Yesu e le sili e le au auna e lo le matai. But when you serve, whamanakala Yesu, o ke le isau I au aunga mai ka ngaka e kia. But to serve. I did not come to be served, but to serve. Au aunga. Le ale wala winga oe. Au aunga. Talanga Yesu leng whai a Paulo. Na o whaali ati ate oe. Ma o whilwhilia oe. Ia whai oe ma au auna. Ia ave oe ma au auna. E te tau atu. Number 4, le la uma. Observation. This is one o lesi mele au keiloa. Ka ua I le walaunga oe. You know, as I said before, when I was here in Otahuhu, I observed. I observed. I observed. I observe. I observe. I observe this man of God. I observe. Le kelo me fai. I observe. Le kelo me fai. E lola. E ke alu lai whakaungu. Le wala awa le kua I ate oe. O mea ke whaia. O mea nga observinga. E alanga makiwa oe I mea te whatino. Nga luenga le kua. Langa leo le lei. E ke ngofo mai ngā ke moe, you did not, e ke le observinga. Observation. Awalau le kua e ke o le awangoa, e ke ngofo ai mai kirikiro. E le yo mai lal walau le kua. But you know you got something. Because you've been observed. Amene. Amene. Ke loa le ia maskaka, ngā whilwhilia, I le kai au le ngei, whaka alukua ngafi kulou. You've been observed. Ai ngofo I lalo kai ka inga les kangaka le ale misi lenga iai observe it. Aola kai ma bala wa I le kua ia ke. Langa te mai Yesu o mea nga e wa ai iai. E ke fa kingo la bala o le tua. I mea nga e loa. Amene, mea nga e wa ai ai. That you observed. Ai wala ke bala o le kua fa pisot. E loa. Langa le loa sikai. He did not observe. Observe le melai. Lai fai le kua. Lai fai fai anga sa. Amen. No, I won't say it. Fel mena te au ona iai. Observe le lei. Le mea kei loa e au ngāri ngā lue ngā rea tua. Pai, o isi vai mea e ke ngofo ma observe. All the negative, your observations is full of negative. Ai le ka ua me ngā, observe le mea. One day, God will call you. Kule le kanga le mea ngā. Amine, ai haru lea po le hale mea, po tono ngā lue ngā le tua, wherever, and whatever God called you. Le ia se tato ngā sau. Sa mus fai anga sa. Amen. Sa ua fai mangpunga le hai. Ai, kofo mai lalu o. Fai ngā mangpunga. Ai lo sa ua fai mangpunga ke leilo. Because a fai mangpunga. E ke le kilo mai me le fai. Observation is very important. Jesus said to Paul, the things that you have learned from me. Mea ua e loa. Amen.
Al te pati mo Yesu. Yeah. And last but not least, there's more to come. There's more to come. Kalanga Yesu for my o mea nga eva ai. Very important. I believe you've been blessed. Whamanguia lea kua ia ki oe. Pongolo wainga, you've been blessed. Whamanguia lea kua ia ki oe. Ila ngaluenga. Yes. Mea ngā ngā wakwe lea kua ia ki oe. But there's more to come. Mai Yesu whai mamoni mau. I mea e toi whaali atu. I te oe. There's more to come. E mea ia lele i loe Paulo. But there's more to come. Jesus said, I will show it. Amen. Le lava ngā luenga I mea ia ke ngofu moe. Ai eisi mea. Whakoa e loa. Ia ngā ua e kalia le wala au le tua. And then Jesus show it. Whakoa whaali ako le atu. Tele mea tele i vai mua mua iai. Ai ole ai loa. Tele i silangona. E ke le ia o inga mua mua. There are lessons. Ba. Whainga lolo. Yes. O isi le songa o ke le ia o inga I. But o le songa ngā whakoa o lunga. Pe ai alu lunga o le field. Whakoa ia o inga. Pe ai lunga ma whakingo le wala au le tua. Tele isi manguia. E le io mai. Vanga ngā wa ustai. E le wala au le tua. Until you obey and go. E hako e kasi a kako kusile. E kako malololo la ia. Milimili o lima. Pati. Mareko e whaa. Fai potol su lima. E o fast food. O lea la vaso. O lea fiafi. Le vale aso. A lele kai. Mene. O le whetalai atua ile o ia ia te ilatou. Ina tātou atu ia ile tasi tu. Wa lātou tu ua le moto tangata. Wa ile vaa o ia. O na lātou avea lo le o ia. Ua whaatasi fo mai ia isi va aiti. Wa tō mai leo le whaa. O le matangi te le lava. O na whati mai ia leo pe auto tonu le vaa. Ua tumuai. A o ia se le tau muli. Wa tō whae le alunga. O na lātou whafangu le ia te ia. Mawhai mai ia te ia. Le a oa oi. E te le manatu mai ea ia te imatou a whano. O na tūlai le o ia. Mana wawao atu le matangi. Ua whetalai atu fo i le vai. Whaalolongo ia, I nā malu ia, o na mate leo le matangi, I le ua matua malu. O na whetalai atu leo ia ia te ila tou. Se ale mea tau te whewhewhe ai whaapea, se ale mea tau te le whaatua mai ai. Te lo le, o le whaiupu lea, po le whaitaunga tusi lea, o te tetonu ai, o le mele sa ia ia na nafi, au whatu le ngango le tue ia te oe, let's go over to the other side. Sa inga lue, lo wha maoni, sa wha manuia le atua. But gay, o le aso le nei, o whai atu ai le atua ia te oe. Let's go over to that side. Kei lo e le tala le tuspa ia. I kusi e mua mua. Te le tangata u wha malo lo Yesu. Wa venga nga whai e Yesu, kukuli e Yesu ke mongi, Whamalolo mai. Whawhanga. People being blessed. Oloi le afiafi. And Jesus said, let's go over to the other side. E loe, o lau au nanga na whai ana nafi. E vi ia le atua. Sa whai malo fia, whai mana manguia, ke le mea wa mai le atua e ate oe. But today, Jesus said, let's go over. Let's go over to the other side. Why? Because there's more to come. You only find out when I show you. Ke lolo atala kuspaia. Inga ua ola tau I le vaa. Then the storm came. Ke longa ke lua le whekau I ama se wha. Le lau kau ke get ready. There's more to come. There's more to come. Au ki whawhikai I le kala kuspaia. O Yesu nga whai iai. Let's cross over to the other side. Ai ngā o ala au so'o ma Yesu. Even though there was a storm, but Jesus was there. Whamaile Yesu. Kai titito whatutua. O ngā luenga le tua.
your calling o le whatutua e te whai ai. Swafa Yesu, amen. Tātou tūla i mai nei tai au, o mai lau whaipesi. Ele a vea ele, o mi o tātou sauninga e whaima awala e. Tau te tuuina ele a wanoa le ai alo. Ana leu a mai le upo le atua mo tātou. E whalali ele e kalesia au tātou tūla i mai. O mai lau whaipesi e sauni e usul pesi. O wanoa le tu atu ia te oe. Wa e whaafonga i le wala aua le atua tātou. Wa o mai le upo le atua mo tātou, mo le wala awino i tātou, o le aso le nei. O le aso tātou te tui nātu ato atoa ai tātou i le atua le nei tau sang. Aftai e le vaianga mulmuli le ua wha umma i le launga i le tai au le nei, le fiafine nei, rather. Umalona whainga luenga that they had to cross and they faced the storm. Wala au fo ele atu e tātou ele tātou tele o ngi wa lele lunga le business class ele ingi me kupu. Tele yolu i tau. Nisi foi taimi o lo auso mo lo to fine le tātou te ngā lulu e whaatasi e la vea i lo vai lesi taimi. Ia oso ai malowita e teva i loa e fiu e toe whaatali o e. Ia po lo no te vai fo ia po lo whaapea fo i wale lava. Ele aulo malosi le mea le expecta ia. Mele el tai au le ne. Wai whaafonga le upo le atu. O le alama se mea o nā mea sa afia i oe. O le awanoani e te saua i e tuu i le atua i le tai au le nei. My Lord, today I'm going to put my trust on you. I'll give you all my frailties. I'll give you all my weaknesses. I'll give you anything that is going to stop me from serving you. May I let every eyes close. Alava no le atu ia te oe. So se mea lava o le launga le tai ao le nei na pa atu ia te oe. Wha malosi ia te oe. Ia ma wha malama fo ia te oe. Ia o mea nai te whewheai. Ia po mea nai te manatu maulalo fo ia te oe. Saula ia tu urumo le atua. Sau e tu atu ia te ia. Ia ma e whai atu ia te ia o te mana o mia lau fisoso an. Ia wha taunu ina lo finangalu. Hallelujah, Jesus. Si ai o lima ile atua le nei tai au. I say yes, Lord. I say yes. Hallelujah, Jesus. To your will, Lord. I'll say yes. I'll say yes, Lord. I'll say yes to your will, Lord. I'll say yes. Saua e aua e te tilo foi le si tangata. I'll say yes. Pai wa pai atu la upo le atua ia te oe. Let's come and stand here. Let God take over your fears, your frustrations. Let Him take over your struggles.
Hallelujah, Lord. Our two tired and there are people who are afraid to commit. They have SAI low leisure time. They have SAI ni mea elem faye on a mawalo fear. I want you to understand that the Lord is saying, the only one thing that will last you to eternity is your service for the purpose of the kingdom of God. Hallelujah, Jesus. Let us sing that song again. The Lord wants to free you. The Lord wants to give you the abundance so that you can understand. Not only that the Lord will bless you, but that the Lord will also reward you. Yes, Lord. I'll say yes to your will, Lord. I'll say yes. I'll say yes, Lord. I'll say yes, Lord. I'll say yes to your will, Lord. I'll say yes. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Si o lima I tātou walo tu tūnu manei. Ia e tali tonu wa o e le atua, ma le upu wa e whaalongo I e tai aole nei. It's not of any man's word. The Bible says that his word is settled in heaven. His word would never fail. It shall establish and accomplish what the word was sent for. Te loa mai foi le upu le atua le tai aole nei. Specific lava mo le situation le tātou te iai la sone nei. Tātou lai o tū lai luma nei. Si o lima I le atua, ma e tali tonu o I le atua, na alana e tū le tai aole nei, o long nau na ia whaia le atua le mea le te mana o ai. Ta maua mātou wala aua I le tai aole nei. I le mano le toto le suafa manu ma lo Yesu Keriso. Wa e feta lai le atua I loto lau whanau tū lai luma nei. Mea malava lai tu tonu o lato loto na e te malama le ai le atua. Wa mole mole wa uvala au ia te oia a whai o le fefe ia ave ese ina le fefe le vala au. Hallelujah, Lord. A whai o ni frustration le atua ma to te wha leo ngā ina. We cancel all the plans of evil. We nullify every attacks of the devil in the name of Jesus. Father, I pray that your word shall counter all that is standing against the word of God. Mea malava o lau whasanga tau le upo le atua I o langa o lau whanau ma le taitainga ai meise lau wala au I o lato o langa ma tau te wha leo ngā ina le mano le toto Yesu Keriso. Le nganga le poto le nganga le whau tauta le atua wha benauna e tu wina I lato e ola ma wha tau nuina I lau wala au I o lato o langa tama. Father, in the name of Jesus, I pray for the wisdom, Lord God, to make decisions. I pray, Father, for the courage, Lord God, that will enable them and empower them, Lord, to do what you have called them to do, Father, in the name of Jesus. In the resources, Father God, that they need to carry out the work of the Lord in the name of Jesus. Father, I plead the blood of Jesus on them, Lord. May they be safe going and coming in the name of Jesus. May they know the seasons, Lord God, in whichever they go through. Father, in the name of Jesus. Oh, in the mighty name of Jesus. And Father, I come against the spirit of storms. Any storm that may come the way. Father, I attack them in the name of Jesus. I nullify and I destroy. And I make them weak in the name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus, bless them, Lord. Father, in the name of Jesus,
Unleash your mighty anointing upon them, Father. May they receive anointing, Lord God. Father, the abundance, Lord God, of anointing. The anointing overflowing in the name of Jesus. That will equip them and empower them and encourage them, Lord. May their ways be at ease in the name of Jesus. Oh, Father, in the mighty name of Jesus. May they wake up with joy. May they go to bed with joy, Lord God, in spite of the struggles and the difficulties of life. Vi ia e tama ia fo ia tu le vi inga ia toi fa manuia I lau fa na wa tu la ilumane ave sau tau nga pati le tua. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Jesus, hallelujah, Lord. So my start to open. I can't think of a song. We don't have an evening service, so understand. Let there be glory and honor and praise. Glory and honor to Jesus. Glory and honor. Glory and honor to thee. Let there be glory and honor. Hallelujah, Lord. Let there be glory and honor and praises. Glory and honor to Jesus. Glory and honor. Glory and honor to thee. Wailele mamalu, Maria Eviina. Mamalu, Maria, ya Yesu. Mamalu, Maria, Mamalu, Maria. Give him a shout of praise. Oh, da ba 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 da da sta da. Oh, Father, we give you back all the glory and honor. May the name of Jesus be glorified. May the glorious name of Jesus be glorified. For you are the Jesus, my God. Hallelujah, Jesus. Unto Jesus. Lord. Unto Jesus. Sweet Amen. Jesus. See, my Lord,
3. To God be the glory forever and ever. Amen.